Polisi mu district ya Kanungu yahereze kwata Steven mutabano wa Kashenda oshazirebsya Mbahita Godfrey mukuru we. Musinguzi bakama omwe aha batabani najangwa kagwa kakabireho sha mukaga z'ekiro obunya kwitwa abire natera omukazi we kandi Mbahita mukuru we aizire kumaramura yamutera omuhoro gw'ebisya yarambiraho. Ogu najangu Steven burukwa kuheza kunywa marwa atandika kuyomba n'abantu. Steven yanarwana n'omukazi we ko yanarwana n'omukazi we Mbahita yija kuramura kwija yizire kuramura na murumuna we Steven ko kugurwa umuntu nango munju akakwata jambia akashora na jambia akija akakwata Mbahita mukuru we bamutiye jambia haza bagitera umwanya mubi munonga emisiyone gutchire eyamaraka omurujungo yituruko eta carotid vessels carotid blood vessels nizo ziri kutwara eshagama kurugira kimwe umutima kuzumugongo. Bariya bawe Apollo omushuganisa w'abantu na polisi ashabira abantu ngo batahore nzugu kandi Steven yahereze kutebwa umucyome Kanungu obwo kucyondoza kuri kugenda omisho. Nimba shabangu family yaba yokozireki mu gihe obukumi hatagira umuntu wagira ki akwe byakorwa n'umukazi orangu yakwese ari kugira ki umukazi ndateka niwe yajwekero ogu yajwekero umukazi muleke tureke ngo twahurire biragiro otibara tugandire Mbahita yagenzire hatarugira kandi byo wamukura Gasha kwa Hweza Wilfred.